بسم الله الرحمن الرحيم. ده मेरा डी बन गया था. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أول من سلسلة قطوة ميجندا هندوما برنامجي. أول من ديني اجتماعي كان أول من مسلم أخونا أختنا خاص كديه راجي لبيت ريتنا. هند وقت إكالا كانت تهوغا أول منا. kan dimawa duwaswara wagta halata mikankama riay koggen kankan haduma koddina mattaka genda program Facebook adi Twitter account takon live kurum genda adi fahumige recording TV more distance tibe furna finwa danwan adi kirit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin handaan kodde washe fahi handaan koddin maki mu'minun faida Qur'an kamaki ehmem agun men ministry faratum warbodan hama edi dannawan iltimas kuram migota migenna program to hoga adu aswafa ege beenun hegotuga hippewma agun men emidoswar emusmuga bodam migennani man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya gulum hori program take ege tirega midus miyati hama kirt rasulage ma imativeri sifa furtaka akhlaga warabod gulumhuri programe ade dini murshidiga haysiyatun kirit rasula sallallahu alaihi wasallam agun menna fenifawani kalik fanuge siratun kongatakatto kihinetto ade agun men e haysiyatun agun men terega dini murshidun ebatibi kihinetto amal kurinje hen ade agun men mifado come programe gaves insaf kodde mattaka agul menge lobeti elmeringe tereng gen farahama debe flok baari wadannaman medus agul menaki debe flok wadan yebtibevi awna mekaring sheikh Izzuddin Adnan den Dr. Abdul Jamil debe funna sorabboda marhaban geto adi hama mihindu agun hama dannawalam beeron lobeti rayitun agul menge dine elmeri khasgotege mi covid ge duwasor hama feshma ekiga medukendu men neti miyada hama mikamuga divihara yituna ihitire wadannu kinda wafwani adi ham egotugu matige befulun tibbawane kaman agun men edi dannawa ade miyeduge mawduwa kam yoti kirt rasula sallallahu alaihi wasallam dini murshidega haysiyatun agun balalum agun men dannam murshidunnaki irshad demi hunka ek terega mudarrisunna iki kahala kankamuga irshad di fanni kankamal lafadi mihin ole be fulun ei ehmema Sheikh Izzuddin dal fanto mi dini murshidike buniyam wakin khassako ewahaka sifa kirit rasula ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam en awul men amaz kurima kobato en awul men denegannavi kankame kobato egmane بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذا دمجة يداري فدم ديني مرشد نت إرشادك هون من عجين كم ميه كويس ما قدكم لأن كده القرآن وجا إرشاد معنا إبد قدك كربا فقدك أي دوترك إرشاد هداية ميتي إرشاد مي هون من عجين هداية إرشادك هداية توفيق بهمنه ege terega agona men kom hekwas me bajehe me rangalu kantatta deneganen ya got amal kurum adi agona men Allah subhanahu wa ta'ala agona me maguga sabit wajja kamuga wani nama ekalange tawfiq debane kamattaka demek denne swaluga kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki dini murshidek gotuga
ballara agun mengene kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam etek gotaku agun metin haysiyatakum ekalefan sifa kuregendan agun men nege duha kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikamalakam aisha radhiyallahu anha dennevi විදාળ වෙච්චක මේ කලේගෆාන් මේ එකමන මන්නකේ කන්ත වංහනා කොදන්නේ තිබන් කලේෆාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොනෝ මිස්තකුන්න මුගන්නවා දෙවවා මුර්ෂිදෙක් ගොතුගේ මන්නකේ හැමේ මගොන් මෙන්න මේගනි කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මිර්ෂාතකි අවුන් මේගනේ බයි ෆහරෝ මේ කලේෆාන් ඉර්ෂාද් දෙවවා එකීකි කන්තත් එකීක මස්සතක මිසාලක ආයිලි මස්සතක ඉර්ෂාද් දෙවවා අදි දීනී මස්සතක අගීදාගේ මස්සතක අදි කලේෆානකි aslu kirito mi wahi medukun mu kurin kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki awun mi shar mi allah ge wahi basfulu mi istakunna foru koddebu e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge de wazifa me te wazifa ki kalefan macha allah subhanahu wa taala bawal wahi foru koddinuma ade wahi ga buna ecche eti fahmu koddinu ehma mitanu ga awuna boda මේ බුරවෙවැනි කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දීනි මුර්ෂිදෙක්ගේ හයසියතුන් මේ දෙසිෆා මානේකී රිසාලා ෆෝර කොද්දින මුගේ තුරුන් එච්චේ බුණා එච්චේ ෆහම් වාගත එකම් බයාන් කොද්දින මිසාලක මේගේ අගොන් මේගෙන කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුඩ කුඩ මිසාල එද්දොහක අසහාබේ කරුන් තිබ්බේ මජලිහක දෙන්නවි මේ එගහෙක්ගේ මිසාලකී මෝ මුස්ලිමෙක්ගේ නත මුමිනෙක්ගේ මිසාලක කොංගහෙත්තෝ දැන් අසහාබේ කරුන් මේ जंगली तरेग हुरिनोते वादी तरेग हुरि गस्तक अमरी बेल्लेवी द बल्लवाफा मी खलीफा दन्ने अल्लाह व रसूल आलम है दाड़वे अल्लाह रसूल है के बड़ दने वडिगे बने अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला हुन्ने दन्ने तिमन खलीफा ने वडा गन्नवे के जवाब नमस मी एतनुगे तिब्बेवी मी उमरुफाना अबूबकरफाना बड़ति सहाबे बेकवन तिब्बेवी मा एमे तुप्पुळु कुज्जक खलीफाना हंगु कुज्जक पुरुम एच्चके विदाळनुवे देखित रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदालो हिय नखला ए खदर रुके ए मागुण में मेगने कित रसूल सल्लल्लाहु तफात उसलूब तकुम तफात गगत मिहुना विस्नेने फद गतकुम एकलेफान इरशाद देवाफन हे मागुण में तेरेमवस मी मुर्शिदे गनवत आगुण में इरशाद कोम मी हकवस मी कित मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फद उसलूब तदस्कुरुमा की ओकम के आगुण मा आदि वरनगल शेज दिन दीनी मुर्शिदुन नकी konkaala baykan konkame kodde baykan tiya vidal devi ei war kurku dannawa kamani ve dini kantatta am fahmuga munna ertibe sahabinna visni wadannawa kala gotaka misal jassawa buna devu luksabdo jamil ana devan sawala kam yati dini murshidunge dawra ki ko bato यार कीर्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनी दो करवा रफीकुल्लाह अला वडागन नमाज इफहद मितिबी एकले फाणुंग खलीफांग तोती बायकंगे तो दीनी इल्मेरिन दीनी मुर्शिदु खबातो मियदु दीनी मुर्शिदुंगे दाउरकी कोंकमेतो एबे फम कुरवंजी वडान नमाज बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद तबे शेख इज्जुद्दीन विदाल देवी असलो मुर्शिदुगे मानेया मुर्शिद कुरंजे बाय कंदत दत्तो मी अवुल में न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत बयालारुगा एकलेग फान वानी उम्मत तफात कोई गोता दी गन्नवा देवा दत्तो दे एक तरह मिसाल में शेख इज्जुद्दीन गेन्नेवी दें मुर्शिद के हैसियतु अवुल में न कुरेबे कंदत का बलारु मी मिसाल गोतुगा दन्नवा कम गवानमा अवुल में न हज मिसाल का मी मिसाल अवुल में न गनेतो हज तेरेगा मुर्शिदे वाजिबकी नुवत एनगे दौरकी ए हज्वा दा मिहु नुवत एनगे बेलमुग दशुगवा मिहुना हज्वान गो किया दिनु कोंगतगतो हज्वानी मिसालक मुर्शिदुगे दौरक मेवनी ए मिहु मक्का दिउम फहोगा ए हज मी उमरा कुरा मिहु में सद हज वा उबेंदा मिहु मस गोएगा गेफुलारी हेद्दिउ गोसे तवाफ कुरान गोता अदि तवाफ को निमुनीमा देंकंत कुरान गोता सावी कुरान गोता मी बोबेलुमा मी हज्जा बे हुरिहा इच्चते मी हुन उंगन्न अदि एमी हुन लब एकम रंगला कुरु हम एगोता आवण में नमाद बेलिकम गावियस मितांग आवण में मिसाल गोतुग बेलिदान आवण में गे इमामक एवा गोतुग हुन्न मिहकी एई आवण मुर्शिद एई एन बुना गोतक आवण में कंत मी कुरान
ena hasham banima algon hasham banna meje ena rukuwa diyama rukuwa dange baje ena rukun teduima teduange baje em egota balakam ga wanama ekkan dakka den e hunna mihai ki e murshida kamiwani detta em mi mikal amadino komme kameggas mi mieti war nangol misal tekken algon fenna em mihar algon menge terega mi din unganna devwa mi uluwa be fulun wata algon menge menges masuliyete ki e algon men bayku goaga ulen jehekan algon men gabulu kurenge beje en bayku goan ule kamanga wanama emi hunna namunayaka wange beje adi mujtamaga nuwat bayge terega goskon kame da kamanga wanama eka nangal kurmattaka maseke kurang ebeje e murshidege haysiyatu miharu komme ilmiveriyeke was rajyega vies adi hentanege vies khasako mi dini mi kandattoga maseke kura befulna wara muhimmu kame bayge faratun mi nubakon kame kurata finijje kamanga wanam ekan islah kurmattaka maseke kur ei algun menna may nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam irshad devwa fa sebebe man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi de godanwan mi hadis gas mi orti tin daraje detto emma fartama daraje mi orti emma mati gati bawa be fulunnan atun munkarata badalu kurumuga baru kama mi hekas nonna nenunda ekaman egashiga nuwata ekama kufu hamwa mihun ekan quran demi unnani algun menge dawre baad ingato bilisane wamallam yastatifa bilisane algun menge not murshidunge mihar not dini ilmeringe dawraki mihunna bayan koddinu bayan kodde jeheni ekamako tirut qur'anuga allah subhanahu wa taala angwafa gotumati ngeto mi udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mawidul hasan endu wajadilhum billati ahsan awun me hikmat tarika maikiga mikan koram mi jeheni ani anakka oga tarika maiki mihar fenwadan wan not engwadan wan duniyege ek gawmto gas ade bay fara algunamang teregas komme soraka eka midennevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam algunna devwa huwa irshadtaka khilaf wa gotaka bay befonna kandatta kureve ade faharage vedana ama gastuga nongotaka singeta midennevi gotugo matin algunna kanta kurevijjiya miga mi bayan kura mi algunna dawr furihamen ada kurevidana ekoma mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata adi algunna ashabe kalunge sunna mi farai pulung elifa maulumma ettaka khilafan algunna amalta behette kamaga wanama algunna dawr furihamen kan ada nukureve ngeto Shazdi adi tankula boda miti fulakol defanto islam diinuga maivegema islam diinuga kubato dini murshidigi dawraki hama suwal gaaganda kammi hama kudako tafadu gotaka awonda me demega me doktorga wahaka engen dia faden aslu awon menga dini murshid wakin khasa gotegga mige wara hikmattari wange baje kettari wange baje bas buna enage uslub taka mihuna mukhato dinak goali kamuga vies ege kom mihegge buddhiya visne gota kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis fulum sarwon menge kame gawmegge bayka wa dakkare munne engene fada visne fada ibara takun wa ka dekko ade kalefan hemme gengulu wa usul uslubaki komme mihekavves komme baykavves kitemme ki ginte ki fantiya mukhatab kurawmuga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gengulu wa usulta him allah subhanahu wa taala ميت يقولون مي جعل الله لعباده أسوة في الرسل والصالحين حديث قاسم يتي من الله سبحانه وتعالى نبي رسول كباغ هي ولا فهمه كباغ أقول من نمونا لبا بياني مكيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كريمة فلان مثالك دينك كمجا ميستكون كم عمل كرم مكلفنا أنك قولي كم غوانيا إيجترين لوي فسيه كلفان اختيار كرب أقول ميجا هم كل مثال متاجن استين eddo kalefanu gere alukan kurma behegotun timbe jamaate ge bayekomi as aisha radhiyallahu anha gatu aswad me kuddannawani allah rasula ki hinettore alukan kurabban vidaluwi kalefanu realukan kurabbe me regandu ganna me avahar fullappa realukan ko vidaluwi ekako vidaluwi timanne vejjade ekon dennu nidaname hatarudam alukan kurane den anekako denwe kalefa binna kavenis kurabbe kavenu ko denne we hem vejjati man duhak mihe kanin naname den baydu roda sippave vedaalimi dannawani hem vejjati man den duwala kunu kaname den kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam adu asawani kum wadan denne ko bahije eveni gotaka meni gotaka vedaale beka timan kalefa ne tiya bahmi hunna vure
Allah biruwe Allah deke biruweti ganna tagwa veri kamma bodo be kaleke ekama ko timan kalefan hashigina denje haggo e difa maneke abahar fus lappama reyalkom skoravame adi timan kalefan me ambidna kaaveni kurabaka kurabah do kolla dan baydon bidal mita eddam kurno ta kaaveni kurun ani timan kalefan bayd dosto rode hunna ani bad rodu kolla timan kale minun goten edi shujji kam gawani nama e timan kalefan aslu sunnaten nun em agun menna emege kitma nabiyya sallallahu alaihi murshidegge haysiyatum komme kamet dinuga bayan koddebwa hindus ekame bayaka e taklifa ufule gota e bajehe e bayan onote visnede fada ibaratakum bayan koddinum hama agun menna mi kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hama mi bayfaharo mi nudanna jahil mihun nota misala ke kalefan kurimat fuluga hinga nedebe kame mana kurumuga vis kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gen riyati uslub riyati gotta akhlaq agun men me bajehe murshide gotum bala misalaka kit rasulullah miskik kola kudakam diyamiha kinatto asabe kaluna allah ge kolo emme muslimunge hituga emme ma gadaru devigem watan etanaki evvesale fada mi hadimuludaru kantatteka nuwata fada mane be adabi kame quran allah lavva tane kala ge kolta ekam ko sasabum be miha dimale miha kudakam dam feshima ebba aslamu adugada wegen miha dimale ekam manakuru mattaga tedoda kit rasulullah sallallahu matun ishara madu jasawar ena nimuni vidalu fembalide usalaashe den ena karya genessa vidalu ani enge hiye mitantanaki mi allah ge koleke mitanaki namaduko urwan kiwa zikru kurumattaka labba fatanake natija ka vegemmide ko bado kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekanta dekkevi e madmatiri gottaka e vidalu e basro takun ena islam dina hidayli bigen dia sawbekkam gavegen namas agonu miedu kinato bay faharu agonu menge terege himina dire murshidun gotu ganwa agonu namuna dakkanje mi gotu gati bemu wagata mi hunna dema dinuga kame bayan kurumga ene kloda nuwara bay faharu ekka kantat onna goy men enage amal kore men ko memi hekawas dinuga hukumta e taklif hukum bay kantat takki urihaman evvaraka engene bayan bayan ko dinumuga e onna wara boda bunadi nuniyam ene nufule wara e taklif ta bejassa eme kit rasula sallallahu alaihi wasallam ge mi murside ge dawre gotu kale fada ko devvi awon men emmenna ves mi wara bodu namuna gotuga libigen dana kantatte awon men miedu libigan je filawal ka awon men tare komme murshida kiyas e namuna libigan fikam gan shakkenna awon men islam dinaki mistakum balaganna adi awon men dinu hukumta ki awon men evves mi heka ege nufule taklifan labwa hukumta ke kam engen dan adi Shehzuddin demme vidar deva ko misfaraka murshidun amal kurum bi koy hannames itur misal taken awon men nange beenum we hagigatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ngonnava devamuga amal kurevi gottahugo macca awon men daskuren ebeje ungenen ebeje egota awon men amal patten ebeje itura vidar de fanata admi hagigatu ingata war rangol suwalet vidal mi awon men my nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge sirata bayalima engigende ekele faano mistakuna de terega muamalat kuravi kongotakakama adi din unganna devuma ekele faano peenum kuravi hikume nuwata konka kandattagetto ekele faano peenum kuravi ega misale gotun awon balakam gawanama misale ki nubayko namad kurimiha misale ingeta ei wara forihama misale eddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskituga innamaniko mihako miskitan ara ena namad kurani ingeta rasulullah sallallahu alaihi wasallam balhatta mi innawa fa ena namad ko nimunima mi ene mi hadis kurawani kale adu namad kurasha kale namad nukurafade den anakas gosena hama alu namad kuri ena defahara egotan hada timman fahar ena midanna allah rasula den ituraka timanne rangalaka nukureven ekade fan kinetto mi kanta kurevi ena gennawa fa namad kuramwa goy mi vidal devi ngeto mihenne namaz kuranjene furto mihenne misalaka suratul fatiha kiya fad nimigan surate kiya wanjehene den rukuat dan jehene rukunte dua he namaz kuramwa huriya mihar mihadis mashhur fon salatul musib nuba ko namaz kuri miha gwa ekam agun me mitanga agun men engen je teki ekelega faano mi emiha nuba ko namaz kuram kuraka tam fenwada gatima kofa wada nugannowe ngeta wagutun ene ek inzar nu debbai
e kaditinu baikonna namaz kurani adu annate namaz kurani ekalevis ekama madu kuravvi ena namaz ko nimende nimoniwa den gennawafa vidalwani adu rangalakka nuneti kuraveni adi alun kurashe eme ekaha gottakan ekalefaano mista konna din ugannawa debe hama yayi kiga ekalefaano din me mista konna ungan demu terega ashabe kalunge dawrus wara bodu ingeto mi din mi ungenu mattaka ebe kalun kuravi kantatta mihem midannawani wara mashhur hadisan unnan umar ufana behegot umar ufana ki masjid nabiy tankol durga ulu vivekal ehma gaiganaka masjid nabiy wara eru gotum balakawanya 2 kilometer durga uluwan ehma ekalege faanu deenuga kantatta ungenu mattaka mi hadwa gotaki awatteriyaka ekalege faana mi debe kalun wegen ekako menduru rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihe wadagira kam anbe kalak menduru fahmi wadana menduru kuriga ekelefaanu hariuga inwate ekelefaanu hariuga hinga kantattaka ekelefaanu vidaluwa ecche genes mi gennawafa umaru faanu mi misalak umaru faanu henduru koluga geega hunnawa kamana ebekalak mitewani anaka umaru faanu menduru fahum adagen ungannawa ingose echchita anabe kalak kiyadwa mius ebekalun ilmu ungannu mattaka beenum kurabi uslub take den hama yaki alun nengen dane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kan firhen ashabe kan mi filawtaka ecche wannawa dine nase dewa kandatta korata mi feniwadannoni be kamalun ashabe kamalun feniwadan ebe kamalun midannon allah rasul timon menga macca ashabe kalun gade wadan ebe kalun na kalefan ha barabar dine nase dewa ecche ta wannawa dewa kandatta korawani timon be kamalun ki wahi dikantat nukurawani den ekefan vidal nunake kalemenna tiyabamenna siman kalefan dostake hamajaswa dewanu emi hunna saptage tere dedwaswar hamajaswa de mi ekelefan mi uslubta mi genguluvi par tafat gotak de anaka mismi hunna kewa dewairuga no techche buna dewairuga fortam ekelefan by far eba suadu subra ala khabirukum by far vidal kalemenna khabar nu den vi hichiti man kalefan misalaka salam kurmuge kandattaka behegatu awala adullukum ala shay'in iza fa'altum kalima ikan coffee kamane teba minga terega dobe ufidigen dana kame gwa khabar nudevi hij asabunun dannawat iza after salam bainakum evis ungannawad vinunto ekama ege kuriga emihuge ekama shawgoirwa gahale gotaka portama e suwale korabani ekadefan mi mistakunna note di ungannawad devumuga waragina hikumattake beenun kurawai anakka ekadefan sida rasulullah sallallahu hadis kurawwa fonnane ma ginein dirasa kuruma kiyuma kantatta wagut hedenu kurash kuda wagut kolagun wata wagut kolan hedu kofa anakkas istirah not aram kofa anakkas kiwas mi ekadefan mi uslub tas gengul eko miharu ekadefan e doswarga gengul uslub ta miharu aram muhimma emmenavs ehnu ehma algon menna mi algon mes mi hunan ecche kiya deruga mi hunan gonna deruga mi huriha goitte ekadefan e beenum kurabi uslub ta not goitte beenum kuf kam gawanama algon menna vesingeto mi hunna mi ecchitta kiya dinuma kantattaka hama wara boda mag fahigen dan fasihegen dan ade wara furihamati vidaldevi hama adivissa mi mawduaki mi kit rasula murshidik haysiyatum vima ibbe fulaka mi huriha wahake washa nurajjisene ehim vima mi shayzuddin itura hamakal defanato awul menna eburadato bay zuwanum islamigen alang iruga timanna menna mi horiha kurumunga gos kantan no huttuwene ennoto ehmima mi kala halat misalaka mi no huttuwene mi bunani ki ada kamen misalaka zine kurum kan kurum ennomes mi kirit rasula ge faratun namuna awul mi libdan so kinekan ifada khuturatri wahake kame zuwanak as mihen dennevima ena gata ruli naanna gota waran hikmettiri gotaka ebuhuri huttuwalwa ekal bay misal devant ade mi war rangolo wahake dek me arkit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ariha awon men hama mi zuwanun nabara mativeri namuna dekke eddo zuwana ko hadna allah rasula timanna zine kuran hudda debbash wallahi dem zine kuran hudda de bestane duniyage bes ko megga islami dawlategga nonnan kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam zuwana ge belle vehru ebuna he zuwana evani zuwan kamuga ede umra josha fori enage hashiganduge ama
anaru mane katigandu warugada kama enage sihata enage horiha kam furiham befa awon miki adome fakka befa zuwan kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaata genessa vidar devani tibage ena emmedeke lobiwa mi misala awon menge na awon menge girat tariwane mi hunake awon menge e mammaya dattaya kokkoya ebbande fa akhunna ukhtun detto anghen dari fula emihaka deterega efada gulume hinganti baru henan hejje foto suwala kunot kurbe vidale men amille itiraf vejje nunek hila timanne kan kuran nonya bayka de ko uramas kura bawshi de allah rasul adanne mistakun hem vejje kamuga wani nama ehemmi humus ne dene wahaki kemi hunge tifada gulume hinga dem migotak gos kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam emiha ezwana ya enage mane ki enage edun no kantatta enage visnama devva enfon en amil nafsa gabul korewuni timanna kuram mi a kamak hudda hoda mi a kamaki mi badu akhlaqi amalekkan mi kamaki evves halegga muitamawga a muitamawga mi hum balaganna kamevs nunkan anekka mi dinuga haran korevi kamekke kali kali vidalenno eka en nafsa gabul korewuni mi evves bayako mi hunke mi huna muitamawga mi hum efada kame hinga nede kamekkam bayan kodde dinuma fahoga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua ena gaage yassuma ena kibange allah subhanahu wa ta'ala de bunwe gotuga ege fon ezuwana wegen diyei allah ga dina nasro de adi ena ge zuwan kam mati ge heogotuga heda kuri waake zuwan kam ge dawruga ekam wegen di awon megen ehme kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwanu devvi wara bodu agubodu inamek ge wahaka ei qiyamat dohon arushi ge hiyawa ekam fiya ba hiyawa kan nuwadu hiyawa kan libegem wa mi hoteremete washabun nasha fi ibadillah azza wajal mane ki emiha ko allah gad zuwan kam gumuruga ena ifatte rakate ne zuwan kam rakate regen allah alukan ada barabar adakan ada kure mihe kabs ya roshige hiya bhai kan lebegen da ema kit rasulullah abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu timammen edduha ko as me tiwanne men tare wara fagirun nati ben tiwanne sama boduwegen ama ka tiwanne sangen kodin mata kaaveni kuram beenum weye එහෙම තිවන්න මේ බේණු අංගුන බේණුන් ජෙහෙය එකමකස් කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රහද අල්ලාහ් රසූලා තිවන්න මෙන් මේස් බේණු වේ මිහුන්නා කලේෆාන් යා මාෂර ශබාබ් ඒ මුզවානුන මනිස්තතා මින්කුම් මුල්බා ෆයතසව්වජ් මානේ කි අඹි මීහාය හරදු බරදු කුරුමා දාන් කුරුම කුල දාන කාමනි කුරාෂ දෙන් නවි තිමන්නම අල්ලාහ් රසූල් තිමන්නතේ අඹි මීහා කාමේ රනුගත් ගතුග දේනෙච්චෙවස් නැතේ දෙමි කලේෆා දෙන් නවි فهم وجه فإن لم يستطع فعليه بالصوم معناه كي هم وجه كمغاوا ني نما مي يميها كما قردان وانيا روده فاش فإن له وجاء معناه كي غض للبصر واحسن للفرج معناه كي روده كي في ما غوتا كي ايناගේ බෙලුන් معناه حرام كوربي كانتتك بෙලුන් شهوت يدون حمت كود كمكي ادي ايناගේ ميتي فتر كان ركعتر كود دين كمكي එහෙම කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙzuwaanunna devvi මීරු ශාදක අවුන් මෙගේන වර රීති මිසාවතක අවුන් මෙන් නමූනාතක ලිබි ගන්න ජේකන්ත ඩොක්ටර් ජමීල් නිහාර හම අනකසම මවුදුවන් කුරියන්ගෙත මී හම ගඩින් ඉරුවන් සම කුරිය ගෙන්න දාන මවුදුවන් අවුන් මෙන්න කොමසරක මියදුගේ මවුදුග රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දීනී කංකමුගේ ඉර්ෂාද් දෙවා ෆ්‍රිගේ කොමසරක ඉංගි ජෙහන්නමස් ඉතුරුන් එව බේනුම් වේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දීනී අලුකන්තත් කුරවමුග අවුල් මෙන්න සහාබීන් අවුල් මෙන්න හැම අසූර් ඉතුරු බය නමූන කිහිනතෝ දීනී කන්තතන් අවුල් මෙන් කුරේ උංගල් නව දෙවා කුරින් ඉෂාර කුරේ මෙතෝ හජ්ජු කලකමුග වාහකස් මනාසික වාසික තතන් කුල බඩන් අදි ඉතුරු ෆලාකෝ විදාල් දෙෆන්ත admi ingunan faden deenuge alukamaki awul menne engigen kuran jehech ingeto mihimidanwa sababaki ekan kuran onna goy nengi awul men kura kurikam gavies eku mabod fadatake kuran enunto misalaka namaz kura miha wudu nako namaz kurikam gaviesai namaz kanwa ehmima mi hama namaz kam gavies zakat kam gavies adi hajj kam gavies roda kam gavies min komme alukamaki ves adi enun alukante sunna alukante kives alun menne engigen kuran jehe kantattake ei miharu misalaka demeti vidali gota hajja behe gotun awun belikam gavias rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kon khuzu anni manasikakum tiba mihunge mi hajju galukanta tibankale faar mi kuravvi kan gota egota hifasha kalem egota she kanta kurami jeheni ham egota
නමාදවස් මියංගවනේ සල්ලු කමරායිතුමුනි උසල්ලි නමාදවස් කුරම් මිජහෙනි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නමාදු කුරව්වි ගොයි අලුන් මෙන්නේ engen ebo e mihar sahabi be kalunga farapulun alon mennen ebo et naguluge ngasa fattoga miyada hame enkamga wanama kuri zamanuga faharega mihaka hadis taka icche hoda nuwata mi ilmeringe basfurtan hoda tankula dativa dana eko mi zamanuga ekama henwa hama komme mihak was e ingres bahum vies adi urdu bahum vies arabi bahum vies adi kikunto dihe bahum vies mihar honna ne cheta detto e timanne nenge e lafzu miharu beenmen nukureve ei hujjat ekkamuga nuwata ei uzur ekkama nu beleven eme deenuga kantata alun menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam angawani timan kalefaanu kurabbi gotat setiya bay me kantata kuramije ekan alun menna beenun gotaka kureven oi nama ekalefaanu hadis kurabvis kamaka agona gabnu kureve mi sallu kama raaitumuni usalli ei sida yoti amure angawafa detto kalima namadus kuramije heni timan kalefaanu kurabbi gotas ekalefaanu namadu kuravvi goi kamunu gosgen alun menna itura kantattake egetere leve kam gawanama alun menna dulu nubuni kam gavies amalun edakkavani dekkeni ekalefaanu baakuna namadu kurav entewan ekalefaanu kuravvi kantatta nangon wegen alun menna amillen itura kam kurave kamanya egmane ki kurin ekura mihanwata kurun kantatta nangalin nune en nun detto alun menna miha rasul sallallahu alaihi wasallam bayan koddevan sallu kama raaitumuni usalli ashabekuna mi amur kurave kuravumake ham alun menna se amur e annana detto em khasakun ebe kalunna ekanya nun e amur annana em alun menna misalaka namaz kura angwa debwa fewani evti hama ekalefa namaz kura bihuriha goi war tafsilukun ashabekun bayan kurawa ekalefa namaz kura hunnavi kihinetto mi hasham bannawa eppul bevi ki hisabegato namaz hunnawaruga ballavani kontanakatto rukuwan unnawanner kihawarkatto unnawani rukun tedodannar kihinet ekalefa no se angwafa mi borakat ekkon sidawa wara teduam wan den hadis kul kurawani namaduga emme boda wakkan kura mihatiya baamune ege hich mis kiha por wahaket namaduga wakkan kura asabekon den allah rasul kaaktu namaduga wakkan kuran kochen hiya namadu wakkan kura hunnan hadis kul kure kigeto e kuram wa gotan nukure misalaka saidaga onnam wa gota saidaga no adi mi rukuwa gossa alunne fennana detto bay mazhab tago mihunta nuwata bay gawam tago mihunta namaz kurayrugas rukuwes daana rukun hama teduwefa si burakar sida noko daana sajdaves eme egotan e kuramwa kandatta barabar noko namaz kura mihun ekelefan ishara kura feon e namaduga wakkan kura mihun hama egota mi hajju kandatta ehennunto hajjugas misalaka ekelefan onnani hilokam mes waki waguttake angawafa waki dostake angawafa ekam eya khilafa alun menna bay faharu mi hajjadda mihum vesuleku hilokan ebade ana irossetanu mes ingeto anaka anubadustku duwal hilokam nergo saregan gosu kala sebade em ekan ekurani ekelefa alun menna bayan koddewa fa gottakan nun em alun men mmms eba maseke kuran ebeje hodan ebeje my nabiy sallallahu alaihi wasallam kanta kurwa fani kongotakatto hodu كنت زيتر كل اللي نفرض تنقل هذا ما أنا نجينا كيت مع نبي صلى الله عليه وسلم دينه باي كهلا حكومة هذا دينه هنا اللي فسيه بيان قدم قدم مجا دكتور عبد الله جنبي دار فدمي باي فهر كله فان سيدا أي كم مي كم بدار نو عمل دكان مي مثال كنا أو منا مي كيت مع نبي صلى الله عليه وسلم يدارو هين مي صلح حديبية حادثة تتا sulh hudaybiyah hadisa wan mengene kantabe gendiya go mushrikun eggo takab sebbas nui muslimun gebru tawaf kuraka enu quraish man hage mi eru makka ge beringo tuati mi ebbas nui ma sulh yem hunna ko ebbas ma fo ekale fa nimme ko mutas ihram bannawa zeme bajhe tahallul wa datta tahallul mattaka bo me bajhe kurum bajhe kamaki bo bal belu me asabe kalunna mikam war undagu kamaka ennuwane ngaro nikameti kamekkama datta korimati mi fada alu kamek koroma asame mi timanne ham nikameti gen da den kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummu salama ge feli ko wadagen e ambi kamle goto gen devi vidalwe ummu salama evre mashara ki khalefan furatan bo balu wash erum ebe kalum balu wa den kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam takanta qurani ko wadati asabe kala amilla fula vidal nuwani sama fattawa den bay mi tarikh siratuga sasun nawatum
bay be kala awasarwa heka ekamuga hinhamulu je horikam ekam ekalefan ekam kurabbi me bolun tantan kadan leya kamusse da anek ki ane makka fata kurabido edu ke algon mengen roda mehekka roda hippa roda tibba datta wadagen waki sahabaka makka kari sahabaka diatana bay be kala ne roda tibba karikka gama kimi kol me daturu matiga roda en hurumaki den tagwari kam oteren yemene kamen nun kam hadisek ge sebe kam bay be kala me wara undagu kam kavvi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam me kharhikka gam wetten kari bay me homa roda tibbe ekaleefan genne we fen ecchno ta kiru ecche gennaata puratama kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam fen hippe asabna ge ja mi daturu matiga kommen agon men roda ei hifumake ikhtiya agon men lef do ifase yakamekkan ekamuge hifanje henekam mikala kitemme furiham namuna take kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan go agon men hadis jibril go segen ekaleefan rihab wadagen diinu gannawa de wadagati ma ishinde wadaga hurihakam nimunima dannawi enge hejje umar fan brewa kore hadis ta umar fan da enge hejje ka ko dannawi jibril fan te be kalun wadagen ugannawa de em agon men kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge me istakun nekkal ekamek ke warap me irshad de mo waram muhim kamek kanne ge e bayeka e buna echakun kommis kahala badotake anna not asarutake ge himenen je ama qur'an ama bekar wahutake dakkalu nufude misalak ehme ekit rasulullah sallallahu alaihi wasallam gel me dini irshad de mo din me kanta bayan kodde me gender uslubaki e mi umar me dalwani wara fasih mi honna ungeni gannan wara fasih uslub take amane dini alukanta hoga addini ehin kankamuga agun men kit rasulullah ki murshid kamuga qabul kura hindu ekalek faanuge namuna ngeto ekalek faanu egenne wigoi ei agun men aslek kama bala ehin uri hagatuke du kollumaki e kiya muhim kamettu admi hakikatu swara rangul swad ngete mi agun men bala kamuga wanama kirut kurwanuga Allah subhanahu wa ta'ala algon men angawa febay algon men huriha kameves bahattan jeheni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingeve kotakka ingata me midannani fortama ayatuga misalaka ekalefaana ki algon men namuna ekamuga Allah wa ingata laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana evve shakke vesne den forihama namuna ekan algon men Allah subhanahu wa ta'ala fonuwa fa ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam algun menna kantattaka angawa debbaaf kamaga waanama den enun ehen ituru goten onnanato yevor rangal gote nonna ingato kitemma warakan algun men ehen goy gotteka taikete rangal goga ulun kamaga vias yevor ekivet Allah subhanahu wa ta'ala hazratun huriya rangal kantatteke insanonna unganna devattaka Allah fonwa fa rasul em Allah boda denodiga waani detto insanonna rangali konka kantattegetto insanonna gosko hunnani konka kantattegetto ehima e rangalu kantattan alun menna unganna debuman Allah fonwa fa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge namuna alun e namuna ge hifanga bache den anekka ehen ayataka alun balakam gawana kigeto miyate ango wama ataakum rasul fakhuzuhu wama nahakum an fantahut kiya furihama kurukuru jumle ko miyati muli gaanune gahalichu bodu gaanu ete safa gaanune ka mihar algon me ham ekkane mi ayat ingeto bodu dirasa hidikam ga namas ete safa ka araganda wama ataakum rasul ei komme kamakavis e diinuga kamakavis duniyavi kamakavis akhlaqe kamakavis waki kamek ingeto misalaka algon me aili kamakavis ekerefan e honen huriya kam bayan kodeba enun e ituru rangal goten onnanato yaginus nonna wama ataakum rasul fakhuzu wama nahakum an kalefan alun menna genesteve onan ganna devi goitteki em rangal go edden e goy e rangal namuna ek nuwegen alun ebe fene detto miharu bayan alun mengaamillamme amves adi islami gawm to go ves adi enun gawm to go mihmes e goy rangal nuwegen en ituru goittega hodamega masege kurata ekam dannawanto e rangalu goittaka hodamega masege kogge egota kantatta kogge duhakus kamiyab bennuwe ingeto me algona misal ka ingeta ha misale mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon mennan genestewa angawa dewa fam islam diinuga wa bay kantatta rangalu nuwegen algon men misalaka democracy ekiyage bay kantatta hodange bola ingeta misal ekiyeke nizamta dannawanto miyada hamaya ingeta de miharu mi democracy eki adi
එහා මුස්කුල් එච්ච වෙස්නු එහෙන් දින්ත කාලා බලාරු එහෙනොන්ත එක මි ඩෙමොක්‍රසි ගායම කුරම් වෙගෙන් එක තන්තන මිකුරා මසකතුන් මියදාහමය කොන් තනගතෝ සුල්හ මස්ලස් කන් ගායම නුවේදත් අලගොනම මිහාර බිලිකම් ගවෙස් තිබේ ෆොල්න ෆෙන් වඩන්නවන එංග වඩන්නවන එම්මෙ ඩෙමොක්‍රසිය මසේ කුරා එත්තනකි ඇමරිකා එබයිතු හමජෙහමු අබදු ස්ථලා ෆොලෝ මිහාර මීග දෙදු කුරීග හම කල්නස්ලෙග මිහකු මරාලා එමස්සල මිහාර ඇමරිකාග මේ ස්ටේට් එක බොඩු මසත්තක වගේ තන්ත අන්දා අවරියාකන්ත තේකුරණි එකම ඉස්ලාමී උසූල්තක තබාවිජ්ජ එකන් කුරාන්ත නුකුරා ඒ ඉස්ලාමී උසූල්තක තබාවිජ්ජිය මීහකු මරුවක ඉස්ලාම් දිනුග හරාංක එක නුකුරාන් මීහකු ගස්තුග මරාෆිය මී වති කොන්ජත මාර ngata එහෙන බිරුගන්න නැහැ මීහකු මරා වලකුම් ෆිල් කිසාස් හයාතු යා උලිල් අල්බාබ් අල්ලාහ් මියංගවනි ඒ කිසාස් නිහිෆේකම් ගවානවා ingata කිසාස් නිහිෆේකම් ගවාන මිසාලක අල්ගොන්ඩ ගාතුක මා බොඩකම කරනවනේ ෆහමි අවහර කොල්ලා ඒ අල්ගොනේගේ අල්ගොනේ විස්කම නුවානක දැන් එම්ම බොඩකම කම් මිහාර මෙුණනේ මිසාලක ආහාරතක ජලල්ලුන්තා බයි ෆහර මාෆසබලි ඒ දන්නෝ මෙවල වහකේ කි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අනුම නංගවා දෙවවා මි කන්තතයකි අල්ගොනම දූකොල්ලේ වේන කන්තතක නූනේ අල්ගොනම එක දූකොල්ලාකම ගවානම අල්ගොනම තෙරේග රංගල් හමජෙහුම නෝන්නානේ ರಂಗಳು ದಿರುಳು ಮೆಗ್ಗ ಉಳೆಂ ರಂಗಳು ಹಮಜೆ ಮೆಗ್ಗ ಆವಣ ಉಳೆಂ ಬೇಣುಕಂ ಗವಾನಮ ಮಿ ಗುರುವಾನುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಸುನ್ನತು ಗಂಗಾಫಾ ಗೊತ ಆವಣ ಮೆಗ್ಗ ಅಮಲ್ತ ಬಹಟ್ಟಂಗ ಬಜೆ ಮಿ ದೇತಿಗ ಹಿಫಹಡ್ ಎಪಚ್ಚೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗ ಮೆನ್ನನಿ ರೈತುಂಗೆ ವಾಹಕ ರೈತುಂಗೆ ದೇಕಂ ಎನ್ನಂತ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನಸ್ ಎವತೋ ಶೂರಾ ಕಿಯಾಚೆ ಕುಮಸರಕ ಅಲಿ ಅವಾದೆ ಫಾನ್ ಮಿ ಇಂಗತ್ತು ಮಿಯಾರ ಸೀದಾ ಕಣ್ಣೆಡಿಗ ಗುರುವಾನುಗ ವಾಮರುಹಂ ಶೂರಾ ಬೈನ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angawat wa amruhum shura bainahum washawiruhum fil amri kalefana kamek kurawwa kam gawanama mashwara dafu ekan kurawwash islam dinaki democracy ingeta algon nudandawan democracy ke gosechike ek on danna mewala wahake ke democracy ga huri bayin halettaka islam dinu huri bayin halettaka ba tafat mashwara gusu miya balda tibe honna feni wadanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kanna eki tantanu mashwara kurawi waru ana hangurama dakka madina hangurama ekkuruma bayක madina ayennunto ama ashabe ekun ekkurwa mashwara kuravi madina nukumada uhuda wada ganwanito nuwata madina tibbawaganto hangurama kurawwan ekadefana warful libegam ve detto ekadefana hurihakwa milku begam ve wakitane kanaluwa ekama egota nun detto hedde idalvi madina ge tibeni nuwata uhuda sahe damvi zuwan ashabe ekalungu josha eki gebe ekalungu nunek allah rasulai අලුගුන් මෙන් දානේ ඔහු පර්බත් කාර්යස් එක එකලේෆාන බොඩක් මි ෆෙනවඩන් වනි මදීනාක් තිබ්බවන් එබේ කලුන් හංගුරාම කුරවිනම ඉතුරු සපෝට් මදීනාක් තෙරෙන් එබේ කොන්න ලිවඩන් එහෙන්නවස් කිවෙත යම මෂෝරාක දර්ශුන් ගින බේ කලුන් ඉදවඩන්නේ කොට කන්ත කුර අද ખાસක දුවම් බේ කලුන් මිනුන් විස් කිතම් මිසාල්තක දෙත්ත බදුර හංගුරාමගස් එකලේෆාන මෂෝරා එරවන නුන්තෝ කලේෆාන්ති මඩුකුරවණි මේ අල්ලාහ් අංගවාග මඩුකුරවා තනෙත්තෝ අල්ලාහ් නංගවාකම ගවානෝ මිතන කී රංගොල් තනෙන්න ඕන මිතන වාරකොළ වෙහිජිය කිසෙඩ වේග මිතන හංගුරාම් පුරන් දතිව දාන එහෙම වීම ඒ උස්කොන් ඉතන හිඟාට දා ගබුල් ෆුල් කුරව ඒ බොයි දෙතෝ මෂෝරා උසූල් එබ අනුමන්න ෆෙනේ ඛලීෆාගේ zamanugas මෂෝරා කරවා එකමක බයි කන්දත මිහුන්නනි ඉස්ලාම් දීන ඛිලාෆා මි ඩෙමොක්‍රසිග ඒ මසලේක මෙවන ඉස්ලාම් දිනක සම වර බොඩුවා මෙති මෂෝරා දසු හුරියා කම කරන් දෙත එන්නමස් අකුලබියත බයක තබා වෙජ්ජි එකිට මෙනු බයකම කවියස් ඩෙමොක්‍රසිය ගොන්නන එකත අමල එකම ඉස්ලාම් දිනුක එකම නෝන්න දෙත ඉස්ලාම් දිනුක අගලබියත කි රාජම නෝදත එනත ශේසුද්දීන් මිහාර වර බාර වාහක දෙක විජ්ජාවුන් මිදක්කනි මුස්ලිමුන්නා ඉස්ලාම් දිනුක වාහකය ඉස්ලාම් දිනුක නබිය මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙනස්සේ නමෝනා හිෆම මිකංකම වාහක ඉකංකම අවුන් බලාලා ඉරුගා හගීගතුගා මිකංකමක මච්චන් අවුන් මෙන්නක ආමද නොකරනතෝ ඉස්ලාම් දීන් රගල නේගි තිබගෙන එනතවනේ එහෙම වීම මේ කොමස්වරක අලිරවාද ෆානතෝ මුස්ලිමික්ගේ හයාතුග දීන් උගෙන දස්කුර්මකි ඒ කිහා වරගි කමිතෝ هذا شكلنا أقول منا إسلام دين نجا الله سبحانه وتعالى دين نجا مني أقول منا هريها من إرشادك هيك بيان بيجي أمرتك نهيتك وعيدك بس ووعدا هذه أقول منا سمي نرك يا سورك واقته
ema agona me komme mukallafaka daruri gotun mane ke egen jehe kantatta kevve mi ehme kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati agona men ta'allamu fariidatan ala kulli muslim mane ki ene diinuga daruri gotun egen jehe ilmu dini ilmu ganuma ki komme muslimege macca wajiba ke mitan muslimeke otima muhaddis vidalwan mi anhenu wasuriha me shamil wa gotuge ehma dinaki agona me egen allah hadato dinaki islam diinuge mi huri mi shariatuge huri samahat tarikama shariatu hukumtaka taklifi hukumtaka agona min mi diinuge huri mi fada kantatta ki kobakan ine nege kamuga waninama eneka mi unganigen nungotaka agona kanne qiyamad dohun rasul nabiyyun rasulun fonuvi ki kuranto agona men e hujja gaamnu kuddinu mattaka bayan kuddinu mattaka em allah subhanahu wa ta'ala kirat qur'an wa ma kunna mu'azzibina hatta nabasa rasula manati man allah mistakun gaata ramaniki rasulako fonu wafa nuni emunna kazabenu debam agona megen makkage mushrikun ediwada gati mi aya baawale sawbekkama meti emihun ekalefan edekam gawani namati nikan udun waike azabe genna ballash alifan mubare allah denne waike emihun allah istighfaruko waike ki kalefan emihun geterega wani ko kinetto em agona me benje agona menge mi taalaga tanegge terega tibera agona menna deenige kantatta bayan kodde nota agona men deenugo kantatta ka gota amal kura kamuga allah kofa agona hutregunu dana kai bank enonto e madi agona menge macca kandeli fawa mane ke deenuge kantatta ka agona amal kura hindako agona menna allah subhanahu deragote minwarnu kurabwane kan e agona gabbo ko namwe se ya khilaf miyadu agona men tere wara gina bayeku deenuge haqiqatta nege deenaki ko baakan nege agona men deena de terega emiha ge hitugo onnan jehe asukome muslimegge terega emiha deenattaka ghirat tere deenattaka fakhuru werimu e deenattaka ena marwediun mikantatta onnange baje allah subhanahu wa ta'ala miyati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun enonto mihare allah miyati haggotuga tagwa beri ummake tiyabam muslimun gotuga wa haluga menu imarunu dashe e maagona menna miyati deen ungenigenne agona megotu matin maru agona menna duniyan bakiwar sagona menge e islam deen matiga agona men tibe maru wejje kamugane agona men falaha kamyab lewem bakamak abdo jamila nimmalawmo masjid fanto mi mawdugo macca kurkurgutaka admi alon mi hamadanno beenu waningeto deenuge kantattan alon menna angwafa gotak kureveni debmes izzadin ishare kurefade engige detto asluga kirut qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala em fortama baadwe ayatugas menen kigata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ei ilma nota mi di ana kanta gonuma allah subhanahu wa ta'ala alun menna baralu wafa war em egotan alun menge muslim ekkam ga wanama em kodaminu deenu alukantan ada kore wara emi heko mi ungonen epeje he ingeto ehenun kam ga wanama ad muslim ga namuga hori kam ga yes ei furiho muslim kam ga wegen udani geto warakko tiris ade me agon mennaki nei agon men duniya akhiratuge kamyab ede kam ga waninna agon menge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam eme furiha namuna gotuga ballagen ekalefa de virshada eku agon men uluma gulum battan ko fe kam ga shakken agon mennaki evves kamaka kambodu anje muslim naki hemmi hunga maccawre namuna eka begen danigo ade agon menge mi yadu program he sawo me niuma ka men ei agon umid kurani agon menna miyadu mi dekewon wahak tawga aliga kirt rasula sallallahu alaihi wasallam uriha kamik gabis namuna kan hada bay kam agon men allah subhanahu wa ta'ala lewu adihama miya ekiga mi duwas kolaki adives agon menna corona virus norka terikan munin filagen wasfa wa dusura kan wati mi program medver kon hama algondo lobeti rayitunna iltimas kuran di hibon spune fetora kaviti biya dature emima mask elun ka hala kan taka mi ay do saf tahiruma adi gina mi hon evwa tantana agul mengos gina wagut hedana kurma bodeti shopping center ta fihar taka agul me mannerus hon huriwar belun ka hala kan tatanga adi atuga sanitizer ngulun ka hala kan taka rakkateruma mikankan mikala gotega matiga agul men gendiumaki ei adihama mikamuga harabudan idege makame mi gitulun agumennaki muslimun kamuga wi hindu agunmen emme hamenge to ham hori hamen kudi word emmen
ديني كانت تكسمال كان دي خاصة نماذج فرواتر كان يتركوا نماذج مصيبات أول من سلامة كديون دي دعاء دينمكي أول من كم التماس نكريستي هوري حالو بتريتون قربان كم أول دكيم نهاية حساب أقول نقوله كركلانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.